wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Informacija pralla kollaso doni ringe xhamijak.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كرا حمدك الله عز وجل كويت الله يراتشيا سالم من غرو كرا حمدك الله عز وجل كواسو كالفوز ويشي مدينة فرقا كورو لها كا كاشوكي كانا غفلتي مي قلبيا كرا حمدك الله عز وجل كواسو بوتينغان كوا فوز ويشي مدينة فوز ويشي متسليا الميداليا كوا مبارك ديانا صلواتي ام سلاميا
u pralamaro primeri, učiteli, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u praleskeri familju, u pralo ashabja, e mu prasao kolla so gjivnigja ka levoz vishi me porukencar, e makeja dunjana mu klen nisar aver, osven sar muslimanja. Sa gidi me pralalen e penjalen, a i dvea čova neko borila fencar bo vrska i ke kuransko ajetea, koto Allahi azza wa jel ka penel, inna Allaha yudafiu anil ledhine amenu. Em qači pas kjo Allahi azza wa jel zaštitinela okole manushen kola so pakjana ko Allahi azza wa jel. Qači pas kitalo falalen ko postredno vakti, kad i keo manusar pandlo sa poveke italo am peste. O manuša vela kja savki situacija taridar koga nesarako nekaski skažineatut a dva molne vitora širinjovela ko manuša, a i prirode manušeskeri italo te šajte oslobodinjovel te mukil peri gajle. E makatada falalen o manuši side potreba, nekoj te dele piko, nekoj te dele jek nežnem šužo lafi, nekoj te gušinelove, nekoj te dele jek kovlo lafi te dele sabëri, a dalea kovaso talo obkružimo ko momenti. Ko vakti ko to problemi ulea menge svakodnevno. A i dvea ko manuš kuvela ko jek problemi, te rešingio tara dva problemi državaja bez razlika tarkova aspekti, ovso kerela, ako platinela nekoa vrno advokati, kad i kjo išta dva manuštalo posmirimo, ema kela, ako je talo dokažimo pe bukjat, na neman gajn. Ako je talo odnos manušer, po kakva kuransko ajeti, o Allahi azza wa jel povikujnela me sar vernikja, sar mu'minja, kaskjo Allahi azza wa jel ovela zaštita, na ne kasar te dara, na ne açal sote se kirine, na ne açal so tažno te ove. E makari go Allahi azza wa jel, dela me nek mužda deka samo okola e iskreno imanea zaslužimena o arakive taristrana e Allaheske azza wa jel. To doleska lajko Kurani kava kerel, inna Allahe yudafiu anil ledhine amenu. Strikno Allahi azza wa jel zaštitinelo okole manushen kola so pakjana u prileste. Saro Allahi braninela, sar te primetine dalis janë tu ke Allahes koro arakhiu. Dikem falale. Neko bër situacija i si te halove deka san kiblizine Allahes kere. Uvek san anglaleskeri ja, uvek san kileskeri zaštita, emso got anglitute te tergjo, a qa ništo te novel tu dar, niti pak se kiracije. Na ange falale. Ajde kogo manusha žalinenape, sa pohari dosti, sa pohari otvrdimo italo taro sao strana, a kari go Allahi azza wa jel nesar dela tu të mužde, je taro prvo atributje, taro prvo sifatja, o Allahi azza wa jel, e bila që manusheva čistinela lentutar, zada te açoveno iskrena kola i tale but harica. Akva je talo prvo znak. Po naodori ga falale. O manuš kova je talo tare Allaheske li zaštita i talo, o kova manuš ko je talo mangloko kalbje manušengere. Sardore sela pedala. O Allahi azza wa jel koga zamangela tut specijalno açaltuke vikinele e Gjibril alihi selam. Ema keleske ja Gjibril, e fila ne manushe zamanglum, naredinava tuke te zamangeole, gja rashrin akva haberi ko melekja, po na samo ko melekja, gja ki puf, adava manush të dhe manglo ko kalbje manushengor. Po jek të radvate dike dalis janë manglo ko kalbje manushengoro, po staren ko akva momenti tuke puqive, ako merava ko bor gjemati ko velme. Gjene aso penge,
Kërë lafit e dikaftut. Merë të vakeraft ke koborës që janë paro. E o dori ga dikela për të një veličina. O dori ga dikela për so kërë janë ki dunjaja. O dori ga dikela për koborës janë ko Allahi. Ardhë o manusha po të vëdinena, po prisus vo. Se o pejgamberi sa ka kerel, je ke manushes ke efta safja këldingeli gjenaze namaz, o gjunahja sar pena panitove, o qisinella lëtut. Te gjanet dhe ka sentali zashtita e Allaheskeri azze o gjel. O Allahi azze o gjel, po neko gash zakasinelo bukati izvršine po tanë. Ajde ameneli ko vakti koga gjivdinaja vreme ko tesaj ko sigarive. Najčesto neliko aspreminena pe ko dromatiklo në Rom, Rolni, po gjikoga tara kapne pa panda na ulen spremno, ko obor situacije desisarile, se bepi ko vreme një filan ko drom, o Allahi kur të lingjatu taro, bari sobra kajka so saman la 5 minut janë glitute so desisarile. O doleske pala musliman, ko gjivdi pe ka avel tuke nekola situacije so ka mërzine, po na dhe ka tu mërzinare. Advajte Allah rahmeti Allah eskor azze o gjel, zada o Allah te zashtitinel tu tar nekova sheri tu so manger. O doleske palalen, na ishu kar primeri ata Allah menge te dikenu Allah azze o gjel, o kula ko e celosno, muklepe, o da dingepe ko Allah azze o gjel, sar kurtulinelare. Ibrahim alihi selam. I siline kaskoro po bila çohalita librimeskoro al islam ko çvena lekija. Amena e dveo manusha ko Allah iskušinela me. Primer. Iskušinela me ko ker, ber šencar, e bojra o Allah na dela maksën. Jo manush nasa bërgjia, o manush sigarela, o sojitalo spremno. Segde ka ishunele ilači sigarela. Te vakerem da leske, shun, te gjaki filani crkva, te tharemo moli, ona kuvela maksëmin. Jo v këta momenti od kažna pe tarporu imanin. Ov bistrela dva sojitalo, emgjala dva te kerem. Budikem Ibrahim a.s. Targejak. Ibrahim a.s. gjivdo te taren kijak. Ave nakno melekje, avelo Gjibril a.s. avelo Mikail a.s. O Gjibril a.s. ka kreu, naredin amen jak te açava, naredin te kurtulnatu, dikene imani, tu me dar pomoć na. Tu me dar pomoć na. Aman taro Allahi va. Pazine no samo lafi taro Allahi va, o Allahi azze o gjel, objavigja kuransko ajeti, ja naru kuni berden o selama ale Ibrahim. O tu jago, o shudrim kurtuliva čalo Ibrahim ali selam. Avem muti so trebela te halova. Dole kako gjivdi pe na kja taro paripe, taro sekiracije, taro problemja, taro gajlja, misina goto akvaj talo toro kraj, tu ni štigove. Primetinen ko Jusuf alihi selam. Ako Jusuf alihi selam, nas ne tvrdimo ko bunari, da li adva značila sigurno merive, da li adva značinela sigurno kraj, i sili pobari sekiracije maksime taro date cidilje da deske te čorente čaranglal te rea kja. Ama ni sili tu imani po Allah, celosno da dinjani tut po Allah. Ama online se non stop pe Allahe. Sar sojtalo non stop uključime toro telefoni. Te geli baterija vala ajde pobari sekiracije seme nako telefoni čučoa čilo nego te ačiljam blizu imani. Kja da jada situacija, o Allah i azze o gjeni su već gjale ko bunari. Po tenat o velsine o Jusuf al-Islam ko bunari. Ako velsne ministeri za finansi ko Egipet, emo najbaro manuš ko Egipet, na. Soskete si salva sebe po Allah i kaj valkelja. Emo Allah i zaštiti nela strikno kolen kola so pakjana ko Allah i azze o gjeni. Imam Mahmed. O hoxhat alo hambelisko meseli. Koleskoro vakti si nejek fitna, si nejek mesela poznato, da li o Kurani tamo čačipasu Allah i kergja lafi, ili Allah i stvoringja porogovor. Pa dva periodi pojavigja pe jek grupacija Mu'tezilija, kote penena,
ne girinajame në leske në liqinellat e kerellat, o sforinja po govër. O Imam Mahmed sine protiv adava. Ta ruinati, ta rozori, asaf ke da badinja kale Imam Mahmede, so dores la pa mukue pa një të pje. Po nejse a këva azapi kërgja këva Imam Mahmed, to vel najbaru imami e majde sek dhe të spominale ki historia e islameske. Po saru lo adava, mora prvo të na ketaroje paro periodi, ama nikako te predaj netut, se a qalo doleske svesno se janë, o Allahi azza o gjel ta lotuja. Neko kava kerel, po dobro dođe, me këldinavama, me postinavama, po soske po Allah ja edhe ke kazninele muslimani. Soske edhe Allah man kazninelan, pa baren sa libe fërdingu me Allah, ma sigar, ko adava i si mudros ko Allah azza o gjel, na jangle koga o Allah na tuke je gajla ko shero, o Allah i mangela te vospitinel tut, sar, ako Allah i na angamenge na svaliba, ako Allah i na dingamenge meriba, amen, nikoga shtanete se tinamen ko Allah i azza o gjel. But ret ka itale okula manusha ko itale nenge najshuka te keren zikri te veličine ne Allah eskoro anab. Po na odrgo Allah i azza o gjel mangela te qishtinel tut, sar, va kerga o pejgamber alayhis salam, je ke muslimane, je karo posavela le kovasili po pro, se bepja da ja duk, o Allah i azza o gjel qishtinela le taro gjunahje. Em gjan musliman, qua dva momenti koga velat ke pari pe poshero, se kiracija, gajlija, sonna, a ka leo Allah i azza o gjel, mangela te kereltut qua ka diketut le ako ju mulkijame, te diketut bizo nisa vo gjunahi. Ma biserem thalalen, o Allah i azza o gjel preku o paripe, mangela te vazdel te ri dereja, o Bilali sar Bilali, sarullu prvo muezini e pejgamberes kura l'Islam, deka beshlasne po fotele, deka snedes ke sa nashka, na, vazdingja e Bilale to vel prvo muezini, to vel e barotan taro rodi, to vel naj popularno, o azapi so si tingja qalo Allahi. Ko ta te baraso fërdingeole, so poni zhingeole, ama no jako imani, o jako karakter e Bilale radi Allahu an, angare kja kja pozicija. E ma ver situacija palalen, ko pari pe koga se janë, o Allahi mangela te dikel të ri iskrenos, si janë li iskrene Allah eske azogel, ili to imani talo fals, ili ka obožajne Allahe, taro momenti ko momenti, ili pakove non stop leske ki služba. Fala musliman. Gjanu Allahi azza o gjel, po kuci hadis ka vakrel, wa izeti o gjelali, la ejme ala abdi khafejni wa aminejn, hava sovelu Allah i penel. Na shtite ke delpe je kero boske duj dara e duj sigurnosti. So mangata ke vakrela. Mangela te vakrel, jek manush, po vaso gjivdinela daraja, problemenca, gajlaja, o Allahi kalla gjaltuta ko jo mulkjamet e deltut me vi gajla se bepja qatere gjunahja. A o po ama nushku aso diklej dunjaja, sa lesno. Ama ne interesin gjalla kwa e tu ke zabranimo. Le interesin gjalla be hapia da vaka qok. Ave sa lo devel. Ave kwa lo do tar tiranel pe deka palu meri be ushtinga. Jo vo shtinga pe sigurno. Na mukla gjunaj so na kerga. O Allahi azza wa gjel, na kerela le to vel sigurno. Ibn Kajm el Gjozi kakva hadithi kava kerel. Jek manushkova so darala taro Allahi azza wa gjel. O Allahi azza wa gjel kerela dale manushesa celo dunja te dar. Jek manushko i na darala taro Allahi. A dava manush taro sa darala. Primer, a ke primer. Dike nek manushko ga na darala taro Allahi azza wa gjel. O sar gjivdinela, najčešta dva manuš gjivdinela ki panika. Vala gođa, i svima beka savkose deka kamerav. Ako je talo poznato. Aman bajin lange nešto. Aman kerman, ona sjan baji baske. Celo vardari platute te čitinem tke panja dva kaču, o problemi talo potoro imani.
O problemi talo durisana taro Allahi Azza wa Jal. E mu Allahi Azza wa Jal kerea taro sa te dara. Pal tute senke dikja, pal tute glasja shune. Sa i talo akva rezultati toro durive taro Allahi Azza wa Jal. Prenesin gjo vela pravale u Ibn Abbas, ku aso pishinga poro tefsiri, u nuk u pejgamberes kër aliselam, kolengoro vakti pojavissavilo kidisje klavi pjirel. Parnati Ibn Abbas, ma kella questa na gelu lavi a kestra qua gjalla premalest, ara kre lavi. Ema kere lavi. Te isitu dar taro Allahi Azza wa Jal. Em taro kiames kodive, te iranetut kotar soalan. Em irangja pe pa. Moshat na tu gjildosjan, gjildosju. Shungjatu të lafi, shungjama. Zarhalio vela tu të khalilama. Sad, pazar na setinenat men po lafi Allah heskere, koj darala taro Allahi celo dunja alesa daral. Jo do leske pralalen, isiamen, perdo situacija te diken, Allah manusha, ko aso Allah penela, o Allah zaštitinelo kolen, ko laso pakjanu pral ko Allah Azza wa Jal, sar kurtulinelare. Po vakti pejgamberes kor alihi selam. Lena robja jekem maksëmetar o da taridaj. Avel o da ti daj ko pejgamberi ja Resulallah. Za robigja mare maksëme so biçhavjanin ki vojnë. Pejgamberi sa ka kjo shunen. Ki tretina rakja kiri të ushtel. Na jo pas no vakti. Amen akva vakti koso na khaje. Ajde ka dikelen valo gjana nema sojivi. A beshela razne depsëzdvëkja kerelu. Po na ne tu sojve, ako ristingjan, akva periodajve të la abdeze 2 rekatja të këllina. Pejgamberi sa kla ushti ki tretina rakja. Em ka kera kva zikre. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Akno çova kila vallahi ka dva momenti ose tinava, a dva so pandige me vastane pre, taroje puti ushtela mandar, pravela nekoj me vastaje me pre, celo vojska zasovela, e madava malja, dava bakreso çorgetaro muslimanja, linum lenda, em dushele bakrencar iranjuman komoro tanto es komoro ker. Sostara kvolos, nučka kvakti pejgamberes kor aliselam, sebepi celosno predanost ku Allahi Azza wa Jal. Si ne je baro alimi shukaru muslimani koja nas nepe el muhasibi. Kwa dva vakti kote poshmigjo lavja te mukem pe natele, sar ne garavena pe kokera, akva sovelan valo ker. Puçenale nadaraya live. Sona kuveave kotoro ker, diken cevapi. Vallahi la java taro Allahi te daram ne kastara verestar se mu Allahi Azza wa Jal. Qua i tallu imam fallar. E mu Allahi Azza wa Jal asafke manushena mukella agar. Sejt ibn Zubair manusharo ashre mubeshirin bil cennet. Deshe manushenge qua i tallu za garantir mo cennet. Diken Allahi sar kurtulinela tari iftira. Diken Allahi sar kurtulinela taro zulumi. Aliye gjurli po ka dijem ka vakerel o ka di efendi akva o sejt çorgatar meri puf. O sejt, o sejt. A vikinin leonave. Vakela ja sejt. A kja gjurlia li penela de ka tu çorgatar la keri puf. Pazin koga lane kas keri puf na hakoja. Koga jek metro mangja te çorete komshia sar puf. Socel te shirinetu kisova. Pazin tu tarveskeri dovaja, diken so desingjo e lako sejti bën Zubair. Vakela medilium tu tartulilan manda. Kwa dva momenti vazdela pereva star dova kwalaj, o Allah, kwa ke amanushni hova vela, kwa momenti kerla koroli, he melja kerla kila keri puf. Subhanallah. O Allahi Azza wa Jal kwa dva momenti lela Allah kere akja, paro periodi ki e duka sofrandinga, pelikja dia duke muli. Se bepin e prave noso qilja i ftiran një kas, a o Allahi Azza wa Jal e vernikone na mukela kicedin. Se o Allahi akari po beqanje diga, o Allahi Azza wa Jal zaštitinela o kolaso pakasale po Allahi Azza wa Jal. Allah e manush po hoxem ka tëll,
Hoxha Efendi Saramen Sojalname. Me kerala lenge shukar, on mange bilaç. Pomožinava telefonin navazdem. Kaskena shukari be boja kergjum, du moirangi. Perdo situacija, ne djame? Dikela le hoxha, dikela. Em ko kraj kavakeleneske, čudina mantuja, soja dva su Allah tuto dobor zamangля. Sarbe zamangля, poka su Allah mangel iskušinela. Allah iskušinela le manušenca, a kva je talo znako deka se am pašem manglo ko Allahi azzawađe. Sar te dore se Allah iskeli blizina. Sar te dore su Allah non stop te raketu. A daj tu ke najpotrebno musliman. Prvo buti, ti se koja buti oslonitut ko Allahi. Ma oslonitut ki par, ma oslonitut ko manuša, ma oslonitut ki pozicije. Oslonitut ko Allahi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Koji da je andinela ko Allahi, te džanelu Allahi talo leske dovoljno. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ko odlučinjaj puti nešto te kere, oslonitut ko Allahi azzawađe. Dujto, ker se poveke dova. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. O Muhammed, ako pučenatut mere robja, vaker mesnim pašem šunava, o kaderi i dovaja meni nelala. Po naodori ga prava musliman, te manglan te ove ki zašte Allaheske azzawađe. Mukte te ove nepravedno, maker nepravdani kaske. Se te sja nepravedno te dingjatut bedova, maškarles te mu Allah na ne perda. Te manglan te ove ki zašte Allaheske, pazimo namazi. Se kovor te udinjao namazi sjan ki zaštite Allaheske. Džaneo namazi deka kerel Allahim. Džaneo namazi so eklat ki pa završne namaze, eklat tu ki agar. Sar so araklan man, o Allah i ta rakel. Po džanea deko namazi dela bedovaja. Džanea nikoga šno izanjano da zvinjatut ko namazi, so penelo namazi. Sar so našal gelma, o Allah i te našalot. Ma te čudi name, i buti peli, o biznisi sam natele, amare kera raštrkime, koga posredno drum kamaro namaz jame ki sežda peljan ambas. Tari džuma ki džuma. Akaljana džala pe angla. Akaljana ne ameni zaštite Allaheske li azzawađe. Em ko kraj, te mangljan tove ki zaštite Allaheske li. Pazini počite roditelengeri. Pazini dovaj roditelengeri. Alo ek muște jajme pe ya Resul Allah isiman pari pe najalla mi buti. Iran tut počituin te dia. Po počituive te dia korotalo bereketi. Ara ken tomaro dat tomari daj tu mendar zadovoljna temeren. Ave rad direkt din. Angianni ti buti to dat ti daj temeren tutar nezadovoljno. O Allah i nezadovoljno. O raziluko da deskoro diakro, Allah eskoro raziluko. Holi da deskoro diakoro, Allah eskeri holi. O leske pralalen, aklai talo bukja, saro manuște doresel, i blizina e Allah eskeri azzawađe, em tovel tar deskeri zaštita. O do leske pralalen, akatar me samo kakeraftu menge, pa len ko obzira kao dobar kubori men potreba tari zaštite Allaheske. Te na netu men potreba tari zaštite Allaheske, ne mora tarakva ništo te len zdravo za gotovo, terin tuke sarđanim. Ama ti si tut potrebo, Allah je to vel tuke, najšikar toro, a dva soka pomožinel tut. Onda razmislim, emiran tu celosno to veki službe Allaheske azzawađe. Kera dova ko Allahi azzawađe, amare kalbi o Allah imani neka ferel. Kera dova ko Allah azzawađe, ku ibadetja te sigara, tarotugja hakja te naša. Kera dova ko Allah azzawađe te delame no hajrja kale diveseskre mo hajri saje divesengor. Kera dova ko Allah azzawađe ko amare kero mangi pe neka zavladinel, o mrzive neka duira kerel. Kera dova ko Allah azzawađe, amare najmanglen kola soale pe familjen, pe dosten ziareti te keren, vallahi kolengere droma, vallahi le neka rakel, adva so trošingyo, vallahi lenge neka nadoknadinen, em saste veste tiranenen kolengoro ker. Kera dova ko Allahi azzawađe, e nasvalen taramare kera neka saslarel.
Kera dova ku Allahi Azza wa Jalla borçja të rëmare kera neka dujra kerel, em kera dova ku Allahi Azza wa Jalla amale mulenge o Allahi jannati neka del. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفهامة شأن صفي. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hello, Safia Pralalen. Mangala ti izvesinat me Pralalen palo këldive o farzia tari gjuma namaz, pala daka këldina gjenaze namaz, o diska zamolina aftumen, matikve venona, maten ashala o sebapja taro këldive e gjenazakut. Kere ne te këllna farzi taro gjuma namaz. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Inshallah l'Evangeliamento siamo in Genaza mush Kosova kerela pelafi na kraj dunja maro pralo ferati. Allah inshallah cennetin ne kadelole. Allah sabri familja ne kadel. Taro должностия кога преселинела прал пен во ахирети саре последно почи должност специјамен према маре прала пења и тало се координарен дженазе намаз која и награда и тали барико Allah azza wa jal Pejgamberi sam ka kreu koji talo prisutno po këllive gjenaze namasem po parove da le gjenazakor i sile nagrada sarduj bërdia uhud se bafi. Po koji talo prisutno kijek daliko këllive, pa makar ili samo po parove i sile nagrada sarek bërdo uhud se bafija. Inshallah kale këlliva ka gjenaze namas ka doresa kva se bafi. Gjenaze namas osma petaro štar tekbirja po te prethodno i talo potrebno nijetite kerao, nijeti talo butika albeskoro, дека kera nijete këllina gjenaze namaz ko Allah eske azze o gjeli, salavati e pejgamberskim dova me i tes. A na početno tekbiri čina subhaneke Allahume doda jednako kraj o gjele fe nauke, ako na džanea čitim fatiha, po dujto tekbirja na salavati e selami e pejgamberske Allahume salli ala, Allahume barik ala, po trito tekbiri kera dova çal cenaz namaz Allahume kfirli hayna wa mayitna wa shahidina wa ghaibina. Ako na džanea kea dova molin të t'kiteri qipashala kva pral, Wallahi yafi magfiretit e kerelole, ana pandek tekbirin da selam. Kerena halali akale praleske, kerena halali neko keremet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlel Fatiha.
Jamia na ne kampote bari masua kerenda prabaf. Kazamulana koshishine to malum se kalasoro. على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب ذو الجلال سبحان الله سبحان الباقي دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين الفاتح